MP ke Shalong Dr. Ricky AJ Sengkon ulakan taj ban kerentan halor kijing kenok kayi drox jong Deputy Chief Minister usnya bhalang dhar Henry ulong ba omlak bandon ketedim klem kading let's say namar ba umkwa ban syak slap da kemukot duma penjak burom kabahe kijing kenok ba usnya bhalang dhar uyok nong na kajing ti dew yong bi ain bat kajing kayi drox la kenok daw he jong keseng kongres kajalau ba unsen pala ubalakam ba hakipor ba ulong MP ke Shalong ula syak pensyai halor kene kekam da kipor sorkar pedeng hadin gata usnya bhalang dhar ula modui persyak yaw pala da kemukot numa penjak burom omlak bandon ketedim klem kading nga ino ya kata laong Dr. Ricky AJ Sengkon da kabaketaj ban kena yaisu halor kijing keno da kabakot ya kajing jalai jong drops ha kajala kum kajing kabakrau Dr. Ricky AJ Sengkon ulong bah kajing le jing wan jong shaman la kidong jong ke konsensi jong ule yok sngew ya ki kimi ki pa baki pan pau ya kajing sngew kia ka bajur halor kajing jalai jong drops menchua ka khambun hagi jaka sor Henry menta kala rung shiki jaka bajengai tam kani kadai ka ai ka ba kum ke imlang salang bat ke imlang salang ngidon kam banye khun namar kani ka kta ya kala wei jong ki khun ki kti jongi balada omanta la nongin le ula panrap ulakot ya ki seng bhalang ki balang bat ki dor pasnong banya talilang banya khun persya ya ki jing jalai drox bat banya da ya kala wei jong ka jela ngila ban le ya kata ngidon lut kilat kilenti ladangi kwa banya khun ban rapiang Dr. Ricky AJ Sengkon